Apara ninaimukaga ayaitoka Atukono na Katesda ko St. Daniel Komboni Technical Institute na woi kesda poti kopasia pedorosho nedeje Engarakisi nelo itetet akaulo na iko parapugan hapotoda irati kitokwa penate miebe kaicheda anoda ibuses kai tije tengoto manosomero. In the name of the Father, the Son, and the Holy Otomana subana kano epejono langosibi boraide chorani na Atukono na Iteso Community Development Forum ICDF anyezda bui chorak Esisiak jautekeda ipokeshon luda itabarete keso ingaren. You need to respect your fellow students. Among you students, you need to respect one another. When you go back after your training, work hard. Be a very active person. Imo correct se tu ala duko. Edi tu ala ekio, edi tu ala angoro na dojo kigwen. Ya ngare ko rigwe. Ngala no jati chile ko rigwe sam chwe. Inyo ni jo para ajala kibere loko. Alo sibere bai dojo je. E ko ni cholomo abawo e ko bere kere. Agwela. So, you saw my job running to join. But be focused and above all, the fear of God is the beginning of wisdom. Put God first and you achieve all. Hido imemba na lo Atukono na Katesda kesida ituri tosi noim ebe Engarakiki sa Atukono na itopolora ipuch ka Aimorikikin. Engarakina so testa. Ayawai bumaina nejasi gwelu karamoja nejasi na woi buni teso buni ilanwai. People were not united, but since they formed those associations, now people are united. There was a lot of tribalism in our way. Ajapa tunabunga dekakiruka wana. Wanyama mtuita pedora Engarakisi ayangare ngaibo amukiana it was night time. Konye ajoksina jautike dituna jauta association. Poto pedosa Engarakisi angare mudona dekisi. Kotusa pedosi arokor arutaru chokini kali tungalwe polo. Koto mamoroto lude right teso. Lude polo pedosa kiro nino. Irucho kinos kali tungamu seta rokon kun kamera kada ino. So diti na bunga umbe jasinyo jasiteso dani. Wamungaji ni bala jasiteso. Itoni soda ya mwalimu aya usaimo kina atekeni mukano ni bala ni betesina aya utuma kerema. Nare mambo go achakataka mukakoleta ajali. Hapo tuda Engarakisi memba na lucheda lomnu tomam anoda itopolora Aimorikikin kanuda Paul. Kwanene sinyo kile kitungale just moroto mu jelle just somero kiralo just kinga kire bejo kade to association. Ija association in case you get any problem those people can hear the people. Ole masibore bakati yakitaka kada kwa nini tejo upanda. Some people are not here but they invited. They have that fear barrier but no, we wanted everyone to come and attend and assess to bring unity. Apolo pito na tekeri no ilo atenso di boyo to morotani ani munbun da pete kesi kera soda tere so di na chora sine kapo so iche ko si poroi kalito si iche araide jammeda otomana Atukono na ejatio kisom no dairida kintosi duodok Munga jaunos karaini ngosha ejaini ngosha andeja kidding association alope this napenat Otoma association ejika kunlebe tangini member alemu agapol association ije wandu che member mama pedora kai sai ko rena rai aini mosi ni bol kiasan lobu sokada idea na te jom kodo saswa konye ejaon beresu administration atemade mam rai beresu jom kali Otoma tuk sokata abuni nga gwenki anyu ngombe gwenki na meetings erenge chura nikini kesi atimono kesi mebe taso kirano momebe taso Ni bole ni kwa ni teyo ne kerebe epona ni pero na eto gongori ejautenelo eduwe do ejautenelo aijar na pana Godfred Eyokum TV East Moroto.